Sodonor Baptist Women Society ni bisinti klai regenai annual meeting pai bani ham. Odawa kaido borok-borok phamlainai bisinti klai o bisa obodini samunggo ini ngumpuli jatuh di samunggo pada jatuh borok-borok phamlainai kaido amgo phamlainai ini phamlainai kebago ini Pamai rokok paine ro dokoro omo kai to ni mumisi kai to ni pro bagi si ne wan sugoi paine mana jagi abai kai teibo bos kan ko haino tentang tai maju ui teibo kamu kangkini tak patai mana jagi ne abai kai dono ke pan yang pan nazare ki semua isuri chan amen Sodonor Baptist Women Society ni bisinti ke AGM pai regenai project pai tong lai tabu sini Sodonor Association berida belai hom dom kai regenai halai tong lai mo sing sai mana sing main ele na kamu sini option cek nai ayo cek nai ya cek itu option option cek nai oi tak duduk lagi sini itu cek kondisinya bang kan ini beri dina dong yang lagi orang bisa nodol aja Don't be telling young boys to start to talk to you. I know. Committee member role, I think you know.